Gaur igandea da, eta Pasko egunean bezala, gaur ere Jesus gure artean agertuko da. Hemen da gure artean dugu. Bera mintzatuko zaigu. Bera emango zaigu ogi ardotan. Guri noski apostolue bezala, pozik eta alai egotea dagokigu. Apur bat erreparatuz gero, bere espiritua gugan nabarituko dugu. Eta ziur egon, maitasunezko eta bizitza berrizko notizia hau, hotz egitera bidaliak sentituko gara mesa honetan. Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. El Señor resucitado se presenta ante nosotros como misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor para todo aquel que se abre a su presencia. Así dezagun ospakizuna, Kristo bizi da bizi abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, egin dezaiegun otoiz jainko gure jaunari. Pasko gau santuan bedenkatu genuen ura bataioaren oroipenez, geure burua zirtatzeko erabiltzera goazen honetan. Urronek berriz gaitzala, hartu dugun espirituari beti leial izan gakizkion. Jainko alguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta eukaristionen bidez bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Erruki jauna, Kristo erruki, jauna,
Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zure jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Beti erruki hor zaren jainkoa. Pasko jaietan suspertu egiten duzu zeure herriaren fedea. Indarrezazugugan zeuk emandako grazia. Hobeto uler dezagun, nolako bataioaz garbitu gaituzun, nolako espirituaz bizi berritu eta nolako odola zerosi. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios.
San Juan apostoluaren lehenengo kutunetik. Zenide maiteok, Jesus Mesias dela sinisten duen oro jainkoagandik jaio da, eta bizia ematen duen jainkoa maiten duenak harengatik jaioa ere maite du. Beraz, jainkoa maite badugu eta haren aginduak betetzen baditugu, badakigu jainkoaren seme alabak maite ditugula. Izan ere, jainkoa maitatzea haren aginduak betetzea da. Eta haren aginduak ez dira astunak. Jainkoagandik jaio den orok garaitu egiten baitu mundua. Eta hau da munduaren gain garaipena ematen diguna, gure sinismena. Zein da mundua garaitzen duena Jesus jainkoaren semea dela sinisten duena baizik? Hau da, bataioko uraz eta heriotzako odolez etorri zena, Jesu Kristo. Ez urak bakarrik, uraz eta odolaz baizik, eta espiritua da honetaz aitormen egiten duena. Espiritua egia baita. Jaunak esana. El primero de la semana estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: ¿por qué? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jauna que sana.
Poz ematen dit, urdinez jantzita etorri zeatelako. Akaso bat diskuratuta pentsatzen nun gaur gorriz etorriko zela. Baina, bueno, urdinez. Alare bromak aparte utzita, zorionak atletizale guztiei. Gaur, Jesus evangelioan 2 aldiz azaltzen zaie dizipuluei, jarraitzaileei. 8 eguneko aldiekin. Eta topaketa baten Tomas ez dago, falta da, eta beste topaketan Tomas azaltzen da, edo Tomas dago. Eta ikusi dezakegu bi eratako pertsonak daudela, sinismenaren aurrean. Ikusi gabe sinisten dutenak, eta ikusi eta gero sinisten dutenak. Eta honen abia puntua batena eta bestena desberdina da. Sinistu gabe, ikusi gabe sinisten dutenak, bere abia puntua fedea da. Ikusita gero sinisten dutenak, beraien abia puntua arrazonamentua da. Eta horrek dakarren begira da. Fedeatik abiatzen dan pertsona, begira da, esan dezakegu, trascendentala duela. Eta arrazonamentutik abiatzen dena, begira da, materiala edo erderaz tangible esaten dana. Gaur hortan bideratzen dugu gaurko evangelionek. Dos apariciones del Señor en distintos momentos con 8 días de diferencia. No solo 8 días de diferencia en el mismo día de la semana, sino que en una está Tomás y en otra no. Y hoy podemos ver en el Evangelio de hoy que hay 2 tipos de personas, los que creen sin haber visto y los que creen habiendo visto. El origen de creer de una de las personas y de la otra de las personas es diferente. Uno, el que cree sin haber visto, parte de la fe. La fe es como su pilar fundamental. El que cree después de haber visto, parte de la razón. He visto y por lo tanto creo. Pero ese creo lo ponemos entre comillas porque no sé si después de haber visto uno puede creer. Ya tiene la certeza de haber visto. La fe nos invita a tener una mirada trascendental, fuera de lo que nosotros vivimos, sentimos y vemos. Y la mirada de la razón el origen de la razón tiene una mirada más tangible a lo que veo, a lo que siento, a lo que puedo experimentar, más a lo material. No quiere decir que estén contrapuestos, ¿eh? El que tenga fe no quiere decir que no tenga razón, y el que tenga razón no, van unidos siempre. Pero el ser humano siempre le da importancia a una y a otra, ¿no? Jesús nos subraya una de las miradas, la más importante. Nos dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Nos subraya esa fe, esa mirada trascendental, esa mirada de Jesucristo, no una mirada humana, sino más divina. Porque esta mirada trascendental nos hace vivir con una esperanza. Nos hace vivir desde ser amados. Nos hace vivir en clave de regalo. Nos hace vivir priorizando la voluntad de Dios. Nos hace vivir en clave de fraternidad. Nos hace vivir desde la confianza en Dios. Y nos hace vivir desde la perspectiva de vida eterna. ¿Quién no está dispuesto a afirmar esto?
Pues hoy le pedimos al Señor que estas claves, esta clave trascendental, esta mirada trascendental, nos la regale. No es una conquista de cada uno, es un regalo que el Señor nos hace. Vivir desde la fe, que Él aumente nuestra fe, que Él fortalezca nuestra fe, que Él haga que vivamos desde la fe. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernutara jitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, mekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jaunaren piztuera santu eta bizi emailearen posez, geure gogo bihotzak eraberriturik, egiogun otoitz jaunari. Kristori bere piztueraz heriotzara garaitu eta pekatua desegin duenari eskadi zaiogun, kristau guztiak izan daitezela leialak Pasku gau santuan berritutako bataioko hitzekin. Egigun otoitz. Dios Padre de misericordia, vence la dureza de corazón de los incrédulos y dona a todos los hombres y mujeres una mirada nueva capaz de reconocer a Jesús, Señor y Dios. Roguemos al Señor. Kristori, bere piztueraz herri guztiak postu, bere doai ezaberaztu eta gure bihotzak alaitasunez bete dituenari, eskadi zaiogun berri dezala sufritzen dutenean eta negarrez daudenen itxaropena. Egigun otoitz. Dios Padre de misericordia, suscita a nuestros nuevos imitadores de Jesús, siervo obediente, y abre a la caridad las manos de los creyentes, que estén dispuestos a curar las heridas de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Igandereko Paskoan, salbamenaren harrigarriak biziarazten dizkiguzun geure jainkoa. Entzun zeure herriaren otoitza eta egizu asma dezagula beti Kristo zeniden artean aurkitzen. Haiekin batean Kristo zure semearen testigantza eman dezagun. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, honez, zeure herriaren eskaintzak, zuganako fedeaz eta bataioaz biziberriturik, betiereko zoriona lor dezaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti goreztea, baina poza handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaina izen den aldi honeta. Bekatua eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta berarengan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti eta beti, zeure aintzaren gorezpena kantatzen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza, eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure hartzaiarekin, eta paiz eta diakono guztiekin batean.
Oro bat, izan gogoan jauna, hilberri dugun Angeles Lagar, zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Imanol Ostolaza, eta Jesus Mari Aizpurua, zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztuenan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Jose Ramon Apaiza, Begoña Bedrona, Belén, Jon, Juan Mari, Margarita, Dionisio, María Jesús Aguinagalde, Joseba, Andrés, Antxon, Jose Manuel, 1986ko kintoak hildirenak, Luis Miguel, Miguel Urquidi, Victoriano, Pedro Uranga, Rafael, Manzisidor zendian hildako zenide guztiek, Tomas, Juliana, Ladis, Pablo eta Violeta. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegiren argitan. Errukizak izkigorrengu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erreg bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri.
Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor zuen ere etxean zartzen, baina zazuiz bat eta zendat gaiz.
Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, egizu, Pasko sakramentuetan hartu dugun graziak iraun dezala beti geure bihotzean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Barra. Bihar astelena, Santelmo eguna, meza goizeko 10:00 izango da, eta prozesioa 11:00 abiatuko da parrokitik. Arratsaldeko 7:00 meza edo hiletarik ez da izango parrokian. Mañana lunes, día de San Telmo, celebraremos la Eucaristía a las 10:30 y la procesión saldrá de la parroquia a las 10:15. No habrá misa de 7 por la tarde. Tampoco se celebrará ningún funeral. Jauna zurekin, eta bedenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta festa on bat izan ditzazuela. Ondo pasa eta biharko egunien, San Telmo egunien elkar ikusten dugu.